bantuin aja Ju, ngebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanam barayan kadar kedua kalonti mana kaya sing saragahat sing arageng milik apa namanya. Jadi hari ini kita ada acara ngaliwat bareng warga nah yuk pesan akan dilanjut di subscribe heula gitu. Dan itu ya budak ya halangan jadi yang sumringah gitu nya. Ya itu kemana ini? Kemana? Yohan. Jadi yuk. Lanjut ya. Kira. Bismillahu baraya. Langsung ieu naon? Carilah Onel. Tapi bantuin aja Ju, ngebut.
Lain.
Semangat dunia mah. Mana tuh teh? Mana? Repin, Bin.